Spika wa mbunge ya Kitui Kevin Katisia Kinengo ya kana mbunge ya Kitui ni kuangamia kwa uyana nutumiwa ilovia sia mwene nthi na kuikithia serikali ya Kitui ya muthukuma mwene nthi kuyanana na katiba haine na alikimama uvo Kitui Kinengo ni wavuthisya nzeke sia kana vena ngusanisyo kati wake na gavana aiweta ni uteti ula unyaikwania mwe makundi maki uteti aiweta uya wa mbunge ti kusindana na serikali ndi ni kukwatiania nayo na kuthukuma. Onesmus Chalo na mauvo Spika wa bunge ya kaunti ya Kitui Kevin Kinengo ni wawetakana bunge ya kaunti ya Kitui ni kuungamia utumi wa mbesa sia mwene nthi Kitui tumekenesa. Kinengo inena na ndikimama vo musini wa Kitui ni wakwatilela kana ona kwithia kwina nzeke kana veni vathukanyo kati wa bunge ya kaunti ya Kitui ni wakavua serikali na ila wawetanasio nyaichanika tailisi sia kisiasa Kitui ni wawetakana vai vathukanyo sivo. Uthukuma kwa nye ta spika wa Kitui County Assembly na gavana Kitui we sawa. Gavana ni mwandikia balua na hosungia na kiambandikia ngumusongia so maundu me sawa inde kwa ndo mo kuunza na mbirike ni zilobuna zira ala meta wa makateli ngito makateli ala menda ako thothe ya nduthi kana kaotevo kati wa mbunge na county executive kana makwaza speaker no kubwa gavana kana makwaza gavana no kubwa speaker ndo nyakwazi kwa ndo mituma Kitui kana ithita mbunge tuina kau na county executive. Spika iweto ya wabunge ti masindano wakavua serikali ya kaunti ya Kitui ende ni kuya metalatala ya kiuthukumi vamwe kwondwa kuteithia mwene nthi. Tuina kau kabisa na nyeta Kinengo ndina kau na gavana ndina kau na mundu wonze wa county executive indi tukathukuma wea witu wa kikatiba wa kukunikela uthukumi wa serikali thukumata twikatuye contractor aninge wea na agenda kuthukuma nai kana athie kimbeza mvukoni twakunikela akwitha kwacha speaker na mbunge yake mwavu gavana aiye no tukunikela uthukumu wa county executive ando metuma Kitui ithita mbunge ya Kitui twi sawa tuimara tukendea kumuthukuma weze kwitha itwete maendeleo kukitu. Spika ono awetakana banjeti ya mauti wa vamwanela ya kiuthukumu wa mwaka wa 2025-2026 ni vikite bungeni isu ende kuma na kwithia koti wongamisi komiti ili nengeta kianda cha kukunikila banjeti isu bungeni isu kumana na ekwanila yekiweko ni amumama MCA bungeni isu ithele vala awetakana ni meyumbanite kutwa isieseso yiyo na kwithia kwa oyumo veto moko vala metele totio wa muthia kuma kotini no kana maendesye uthukumi wota bunge na muno kukunikila maundu ma banjeti. Ambunge pe changamoto hivo kweza kuthia kamiti zito tasionze ya budget hivo ile kunikila maundu ma budget makwani matuwe kotini mauma katika MCAs maitu na ninge ni akiyo kikatiba kuthi kotini na kamiti hiyo ngamwe ni kuthia maundu azu me kotini nyendie manene kando nya kwazi no kwazekana uyu utunena governor natwete supplementary budget ya keli ya mwaka wa 2024-2025 katika supplementary isu itwele kunikila tuikembeza kula kuele kwitha kwa maendeleo kwina mbea sia donors 332 million siele kuli katika budget ito kweza kuthicha thukumandu maitu lakini tutekiti supplementary budget isu 332 million tuwitha tonya kuitumia na pembe zingi mbingi tukwitha twasia tandu ma Kitui twalea kwithia tunabitukithia supplementary budget tu kisheria pia gavana natwete main budget estimates by 30th of April 2025 mwakono na tuete pia kisheria pia kamitika budget nyoka kalenze kakunikila budget isu lakini kamitika budget ki according to our standing orders ne kathelie kamitika ngeve hapo 3 calendar years so kero 2022 2023 2024 so 2025 kamitika budget kebo na yatu akazovisie ikwethe abengu saziebo kamitika wende kusovwa amwe maitu mathi kotini na kamitika kongamwa itula meo ya koti ya koti yesie twetele yambe kumine kwani kana kamiti siende tuketela Delivote Blingo Muvomo Tongo TV Nito Onesmus Chalo.